Slažem se, ne treba trošiti reći o ambicijama našim. Velika nam je čast da smo u finalu kupa, kako ste rekli, najznačajnijoj utakmici srpskog klupskog fudbala. Te reči nam daju još dodatnu i motivaciju i dodatnu želju da uradimo nešto. Kako se ja lično osjećam, vrlo oprezno, finale kupa igramo sa ekipom koja nas je, dok sam ja trener, 2 puta pobedio, inače 3 puta za redom, ekipi koji nismo postigli gol, tako da sa jednim velikim respektom, jednom opreznošću ulazimo u ovu utakmicu, ali s druge strane puni samopouzdanja, jer za sebe imamo sigurno jednu od najuspešnijih sezona u istoriji Partizana, tako da ako bi uzeli duplu krunu, mislim da bi sigurno to bila kao učesnici Lige šampiona i samim tim bili deo istorije, vrlo bogate istorije Partizana. Eto, takva su neka trenutno moja osjećanja.